E upoko pakaru ana a Mereana Pearce ki te penapena pūtea ki te hokorongoa ma te pukupuku. I aia e whanga ana ki te whakatau a Pharmac. Before I put up the give a little, they told me that I was terminal. And so they asked me if I wanted to be put in palliative care. So I thought like maybe I'll put it towards like a wedding or something with my partner. Kei a Mereana Pearce no Ngāti Tū Wharetoa me Ngāti Porou, te momo ma te pukupuku o te whare tangata e ki ana ko Scout. Koe anake kei tēnei tūmomo ma te pukupuku I te katoa o Aotearoa. A lump was like starting to show in my abdomen. I couldn't eat, drink, I'd throw water up. So immediately I had to be taken to ED. And then I had to get an emergency surgery to get the tumour removed. Yeah, because we thought it was just like an ovarian cyst, which is apparently what women get quite often. He waua. Engari mo te tuku iti pēnei tēnei nā, mena he hua ka puta me tuku I te pūte hei awhine aia. Ara no I tahi atu momo māwiwi a cancer nei, nā momo māwiwi o te cancer. Ko te ururoa flevel, tētehi kei te whawhai tana momo ma te pukupuku, a he kaitaunaki hoki I te kaupapa o Smear Your Mare. Hei tāna, kaore te oranga e mutu ana I te pānuitanga a te takuta kei te tangata te mate nei. I te wai rongo nei au, ko pāngi au e tēnā o ngā mate stage 4, I whai atu e ngā ara katoa. Nā mei, taka mai ki rongi taku tēpu, I whai atu e au. Noira, ko ngana au kīnei, me titiro whānui tonu, kawe titiro ki te huarahi ko tahi. It's sort of a life or death situation if I don't get treatment. Time is of the essence. So they've really pushed back the decision making on funding this treatment that we think is going to really help me. But it's just taken them like a week and a bit longer, which, you know, isn't actually good enough. E ai ki te tarawhitiranga hauma te pukupuku o Aotearoa, kei te taumata tuatoru te mate a Mereana. Ko te ora kei Wainganui I te 24 me te 48 ōrau. Ka mutu, ko tahi tau ki te 2 tau rānei, te roa o tana oranga. They only gave me like a few months, so I was like, shit, I'm going to have to, you know, find the money to do all this stuff. But now we have a treatment plan, so the money's going towards the treatment plan. Ka whakapā atu mātou o Aukaha kia Pharmac ki te pātai, hei a whia rātou ka whakaoti ai I te tono a Mereana, ki raro I te tukanga whakangāwari utu mō te rongoa e hiahiatia ana e ia. Hei tā tētehi māngai, te kau rā rātou e wānanga ana ki te whakataunga I ngā tono katoa ka whiwhia ki a rātou. Me taku pātai, ka tai mai tērā whakautu e tika ana ki a Mereana me tōna whānau. Ko tātou te Māori ka tatari ki te miniti whakamutunga, kātahi ka haere ki te rata. E hoama, hako tūreiti tērā. Maira, koe nei te āki o mātou o tēnei o ngā kaupapa o Smear Your Mare. Haere ki te rata, ka we tatari. It's your body and you have to be the one to advocate for it, for sure. E kaha kohi pūtea tonu ana a Mereana, rātou ko tōna whānau. Ia rātou e whanga ana ki te awhina e manakohia ana e rātou, ka hua mai I a Pharmac. Ki te kore, he mate kei te haere. Maioha Panapa, ma Aukaha.